еттікілі, әйтәвір бір Туған тұрқи Әшу паспорты да полы мұз деп езілған. Все. Мұшу қыз бал дегеннің үші, әйтәкіс кәгенде көзі қарғып қалғыны рас оқшайды. Бұл өлімтікінің немісін яқшы көріп тәйдім кеттің. Қыз вақтымда ақамдың жігітлі пачк жүгіреведі. Hazır ulanın bir işkisi alim, doktor navuk, şair yazgıcılam çıktı. İnjenerlerin çətti. En bomudi degenlerin baraxolkudu tirekçilik kılıp, işkişten xotun aldı. Oy, işkişten öy saldı. Astıda ne çətelinin maşinleri. Hey, koysanlar ço. Mona bizden ilman. 9 yıl болды beka. Мәйтсікіп түкіні сана жүрді. Мұны тұрватқан көріміз, оның атансыдың мұрас қаған. 1800 палан жыл селінған. Әнді еп кәгенде, өлі кешегін тұрылдырыйды да бұл. Болды, все, чыдарым қамыды. Адыршымен, сотқа әріз беріп қойдым, сот. Мұны содай, оны тек білмейді. Мені қысқадыңыз мұ, Хелчібаным? Бұл алымның қолдың тегі гез журнал түшмейді. Түрлеріні қармамдыған. Чақырдым. Яман мұ сегініп кеттім сені? Оттыңызғы рәхмет. Әмтахон, сеніңлен нере бері болып 24 жыл өтіттік, шындақ ма? 8 күн кам, достым. Бопты, 8 күн кап. Şu 24 жылны жығып кәгенде 15 жыл ішлеп, қағаны вақтыда, мұны мен сені бақтым, шындақ ма? Уғы шындақ, әмді тәғдір шында оғанды ке, оныңғы тәнбәмей илаж жоқ қара. Бұмысы мә яқшы өліме, ішлігеннің үзі yoruk, ішлімігеннің үзі çoruk. Yağmur bile yer kökürer, emgek bile деген sözler var. Onun üstüge pulunun bir uçu bilekte, bir uçu yürekte деген sözler var. Pul. Bodoy! Senin yüreğin ki pulunu men mi kılattım ha? Kuruk geplemen altın saray sipadın bu. Altınını köygende perişte yoldan adışıptı deydi. Pulu yoğunun kıyımı yok. Pulunun kıyımını kıma, pul tapıdığının kıyımını kıl. Toxta, хватит. Sen kuruk keplen meni bir şimni ağırtma. Musu kembeğalçılıktan kutulduğun gün kelende uzadı. Kembeğalının putudu çoruk, zato köngülü yoruk. Kembeğalının bay oğunu bir toyğunu. Dostum. Все, болды. В общем, ben seni ulan acırşıme. Ne mi dediniz dostum? Sot. Bugün çıkımız. Bunu öyde ahırkı ketem konu atmaz. Şendin mi? Bir предложение var mı? Yok. Bırak ben sizge etip koyay, aldırgan şeytanның işi. Aldırayım dep yaman günde kalsız. Dostum. Səvirlik qılın, səvirlik tüvü altın. Balday, sen şu altın onu bir yerini tıkıp al. Sen yağaç kulakka yeni bir xitim davatım. Bunu senin bilen, bunu Spanya'da ahırkı xitim yetip atmaz dep. Şendin mi? Düşendim go dostum, bırak düşengenge Allah beredi. Düşengen... Sot, mağı deydiğen ahırkı bir gepin var mı? Neymi gep day o? Soday, talağı çıksam üye kirsem xotum bop seni pekirtip baktım. Yakanğa kır kondumdum. Bunu menin bilen ötken hayatın senin için o beyiş. Özağını özağın maqtıma dostum, seni hak maqtısın.
Maqtangan qiz to'ydi yel chiqir qo'yibdi deydi. Oshni singandi maqta, xotinni o'lganda degan gaplar bor. What? Sen meni o'ltakcha, men senin bilan razvod bo'lay deyman. Вот shunashqa bugungi kun ishkimiz последний ночь ayol. Последний брачный ночь. Hey, неужели erim ritida men bir narsa demaysan, ha? Опять 25. Yetti o'lchab bir kes deydi do'stim. Aldırma, avval o'ylan, keyin so'zla. Oldin kelgan osh emas, og'zingga kelgan gap emas. Hey, diplomi yo'q professor. Hem men sana Uyg'urcha gap qotman-ku, ha? Men bundaq gaplarni anglab 24 yil bo'ldi. Sesga kirib ketdim. Sen meni bilan ajrashamsan, yo'qmi, ha? Boynudan bağılgan oğu yarmaptı deydi. Aval oylan, səvirlik qıl, səvirlik tüyü altın dostum. Hey, bence hemmisini oylap muşu günge geldi. Bugün işkimiz ahırkı ketin bir uydu kolum atmaz. Yukondak düşenmeysen sen. Rasma dostum. Раз? Неужели, Господи? Ну? Ne mi nu? Конкретно bir предложение var mı deymen, ha? Предложение demsiz dostum. Ha? Bah! Şundaqımdan bir предложением var ki, endi siz onunğa qandaq qaraysiz ki bilmayman. Endi şundaq bir предложением var ki, Xudoya shukr. o'zingizni tutib eling. Yaxshi gapni bilmagandan keyin qoch!